back again abakunzi ba Alex Content Films, reka tugaruke kuri content za filime yamamaye ku izina rya RRR Rise Roar Revolt. Iyi ni filime yo mu gihugu c'Ubuhinde yasohotse muri 2021 yanditswe kandi yoborwa na SS Rajamoul. Iyi filime yanditswe amateka akomeye muri sinema mpuzamahanga kubera inkuru yayo idasanzwe, ibikorwa bidasanzwe n'uburyo bw'imikwano butangaje. Dore biri mu vyayo bishobora kugufasha. Incamake y'inkuru. Umugambi w'inkuru RR ni inkuru mpimbano ishingiye ku bihugu bibiri. Aruri Sitarama Ram Charan, umusirikare w'intwaro w'Urwanda ubwigenge bw'Ubuhinde. Kumaram Ben Entelama Lao Jun, umuyobozi w'amoko gakondo Rwanda kugira ngo abantu be babone umutekano, bakore ubucuti bw'amateka mu gihe baba bahanganye n'ingoma y'Abongereza n'abayobozi b'Abongereza bafite ingufu zikomeye. Aho inkuru ibereye, inkuru ibera mu myaka 1920 mu gihe Abongereza bayoboraga Ubuhinde. Byerekana ubutwari bw'abaturage b'Abahinde bagwanya akarengane abantu b'ingezi. Ram Charan, umugabo w'intwari w'ihanga ubwigenge bw'igihugu. Ben Entelama Lao, umuyobozi wa rubanda ruharanira uburenganzira bw'amoko. Rat Scott Alison Dodd, umugore w'umuyobozi w'Abongereza ufite uruhare mu guhonyora abaturage mu Buhinde. Scott Ryan Stevenson, umunyaburayi ugenzura abaturage b'Ubuhinde mu butegetsi bw'ibihugu ndetse n'ubw'igitugu. Inkuru y'ubucuti. Nubwo Ram na Ben bagenda bagirana ibibazo, urukundo rwabo n'ubucuti buba ari ingenzi mu kugeza ku ntego yabo yo gutsinda abanzi. Ibikorwa bidasanzwe. Filime irimo mu bikorwa by'ubutwari budasanzwe birimo kurwana n'intare, kurwana mu kiraro caka umuriro no kurwana n'abasirikare b'Abongereza benshi cyane. Ibikorwa byabo bishingiye ku kuresha maso, visual effect n'imigwano yiteguye neza. Ubutumwa bukomeye buri muri RR, ubutwari n'ubucuti. Filime ishimangira agaciro k'ubucuti no kwitangira abandi. Urugamba rw'ubwigenge. RR ishima ubutwari bw'abarwanashyaka b'Ubuhinde n'uko bagwanya ubukoroni. Ubwitange n'umugwano yerekana ko abantu b'inkomoko imwe bagomba gukorana kugira ngo batsinde ibibazo bahura navyo. Content ishobora gutegurwa ahanini ya RR ni gusesangura imigwano. Byaba byiza ukora analysis y'uburyo bukoreshwa mu migwano, nk'uko baba bagwana n'intare cyangwa bari kurwanya n'ingabo zose cyane. Kwerekana ibikorwa bidasanzwe. Reba uko imikorere y'ibikoresho bya visual effect byakozwe. Ubucuti bwa Ram na Ben. Inkuru ishobora kuvuga ku buryo abantu bafite intego zitandukanye bashobora gukorera hamwe. Ubusesanguzi bw'ibyo RR ishimangira. Reba ubutumwa RR itanga ku bwigenge no gukunda igihugu. Ibintu bitangaje mu gutegura RR. Gutegura ibikorwa nk'ivyo byatwaye imyaka myinshi. Ibyo ushobora gukoresha mu gukora content cese mu kwisunga content z'iyi filime. Amashusho y'indirimbo. Indirimbo za RR nka Natu zakunzwe cyane. Ushobora kuzifashisha mu biganiro byo gushimangira agaciro k'umuziki wa filime. Ibikorwa by'imigwano. Kwerekana ko imigwano yateguwe mu buryo budasanzwe. Inkuru zihariye z'abakinyi. Gutanga amakuru kuri Ram Charan na Entelama Lao. Uruhare rwabo rwo gufasha RR kumenyekana. Niba ukeneye ubundi bufasha ujanye n'iyi content, twakomeza kugufasha. Wari kumwe na Alex utegura cyangwa se bashyikiza ikiganiro. Kora subscribe, share and comment. Is a testament to its global appeal. RR has transcended cultural boundaries, captivating audiences with its